Assalamualaikum tuanlar kanalda. Sizlerмен Svarka 777 kanalı. Nakey buyursa Özgün Şah'ın Иреsu деген айында 16 метр ой арка установкасын баштадык. Buyursa фермаларды таштап, рейкаларын тартып койдук мынакей. Görсеңіздер болот. Слив коюлду бул жагына. Гүлдөрдү койдук. Mesela üstünü yapsak kutuğuz. Ne iş? Şunday olur bizde. Görsenize olur. Ne bursa pol arkamızın üstünce büttük. Üstünde жабылган баклажкасы болсо кара светтен болду. Аркабыздын размери 16га, ширинасы 6 болду. Bu aslında görünüşü. Kim koşuna kılmata gerek olsa hayırlı öğresizler. Svarka 777 ardam sizlerin kızmatыңыздарда. Жаққан болса лайк жана подписка, комментарийге өз ойыңыздарды жаза кетіңіздер.